akami warri Dubai itti baqatee Dr. Angaasan jettan san nagoma qabdanii miti fayyaa keessanii mi gara Dubai baqatee jira biyya bahee jira ka jettan san akami warri mallattoo hijibaa mallatteessitanii paarlaamaa keessaan baasuuf tattaafachaa turtan sanis nagoma keessanii mi fayyaa qabdanii akami warri safety net irraa waa mallatteessaa bultanii isin harkatti bishaan cilee buute taate san nagama qabdan egaa warri bulchitoota godinaatis warri aanaatis hundi keessan warri halkan guutuu safety net irraa mallatteessaa baatan san maqaa keessan ni beeknaa eenyu keessan ni beeknaa hunda keessan ni beekna waa hunda yeroodhaan eeggachuudhaaf jecha malee akkamii fi nagama qabdanii miti inshoorar kaayina ari'amuu dhabuu keenyaafis hirrifatinaa hinje kamina hedduu waan isin hin beekne hedduutu jira ta'e isinitti himuus hin taane so namni wayyaanee jalatti guddate yaa'u jiraachuu jecha waa hojjeta namni wayyaanee jalatti guddate jiraachuuf jecha waa hojjeta jiraachuu jecha waa godhuu keessan maqaa isinii hubannuuf nuti warree wayyaanee jalatti hin guddatin isinirra laallu hedduu hin cinqatinaa gizee nu agarta warri batachitan gizee nu garta warri nagaa dhabdan warri nageenyi keessan boora'u hogguu nu garta warri batachitan laaftu fudhaa waan isin ajajan gootanii faayitanii goone gubbaa gad dhuftee wanni gubbaa gad dhuftee akka rabbi irraa gad dhuftee laaltan isin beeknaa wayyaaneetu akkasitti isin leenjisee osoo isin bakka san jiraachuu baattanii qeeroon humnite haarayaa bakka san jiraatte immoo kanan gootu carraa ta'eegaa isinii bakka san jiraa hanga qeeroon haarayni bakka keessan buutee waan gubbaa gad dhufe hunda tasirriitii fi tasirriin ta'in diduu eegaltutti akkumatti jirtan kana fufuun dirqama nuti isinirra laallu jechuu warri wayyaaneedhaan hin leenjiin warri xuuxxoo wayyaaneedhaa xiqqollee taatu luugiin kun hedduu isinirra laallu warra godinarra jirtan warra aanarra jirtan warra bakka adda addaa jirtan qonqoo jecha waa hunda akka gootan ni beeyna hedduu isinirra laallu irra guddaan keessan ummata keessan ni jaalattan ummata keessaniif hirriba ni dhabdan ummata keessaniif ni quuqamtan ammoo haalli hidhee if jala nama oofsisu isin maqaa dirquuf akkasitti deemuun keessanis sirriidha isinirra laallu hogguu nu gartan hin baaraginaa yoo paarlaamaa keessan nu gartanis irratti hin faccaaninaa hin baaraginaa hin rifatinaa akka numatti deemti dubbiin sila akka fadhii keessaniitiin kara keeniyaa kana akka jabuutii kana akka somaalee kana baqannee biyya baay'ee jaanii nurratti haasoytanii waa hunda nurratti akkas feetan turte dhiira nama du'aaf if kanne duutiin sodaachistu tun isin hin galle wayi isin barsi amma wayyaaneen akkana yaa'ii gootu kun gama tokkoon du'aaf if kannitee jirti beeta duutiin sodaachistu jarri du'aaf waa hubachuun gaarii nuti imma warra du'aaf if kanne ummata jecha du'aaf kanninee maqaa jirru namni du'aan nu sodaachisu xiqqoo itti ulfaatti hedduu itti ulfaatti isinii milkooytu du'aan nu sodaachisuun waan jabduudha maaliif nutu du'aaf if qaadhimne du'aafuu if kannine maaltu hafeechiifota yoo feete waan feete hin deemta feete nu jeefta feete dhiista nutu du'aaf if kannine yoo ati nu jeeste dhiiste maali irran kaayenne jechuu nuti nama du'aaf if kanne sodaachisuun hin danda'amu kana dabballoonni wayyaanee irraa haftanii aangoo irra jirtan bakka adda addaa jirtan hundinuu hubachuun gaarumaaf jenne tokko tokko irra guddaan naasuu mataa qabdanii warri aanaa irra jirtan warri godina irra jirtan ka'antummaa ummataa qabdan ka ummataa laalattan ni jirtanii warri buskuta ijoollee hin nyaanne warri dachii maallaqaan hin gurguranne warri fayyadama tajaajila adda addaa maallaqaan hin gurguranne bulchitoonni gaariin tokko ni jira warri aanaa fi magaalaa adda hirate magaalaan tiyya jee magaalaa irraa gibira baatiitti manatti isaa dhufuu fi kan isaan dhufne hunda adda beekna jechuudha kaabinee shanii jira godinarra kaabinee shanan aanaa adda hiratti magaalaa adda hiratti bulchaan yookiin bulchituun magaalaa fudhatti kaan kaabinee karaa adda addaa fudhataa hundi galii adda addaa baatirra ka fudhatuu fi kan fudhanne oromiyaa kana keessatti maqaan adda beeyna jechuudha qorannee hundasaa saniifuu rakkatinaa qonqoodha hanga rabbii isin bilisoomsuu bilisummaan duraa ifirra ana hangaasaa ta'een dhaladhe akkana ta'een dhaladhe akkana na uume rabbi bilisaan
yoom bilisa ta'een nama kiyyaaf bilisaan dhaabbachuu danda'a. Namni gabroome fiifuu namaaf bilisa ta'ee dhaabbachuu hin danda'u. Tanaafuu san akkasitti hubadhaa. Ammoo isin beeynaa hubadhaa. Warri akkas keessa jirtan san warri buskuta ijoollee gurgurtanii sheer keessaa fudhatan isin beeyna. Warri waan adda addaa keessa jirtan warri galii magaalaa adda addaa keessaa baatirraa baatirti fudhatan warri saaminsa adda addaa keessatti ilaa naannootti waan adda addaa ergitan eenyutti ergitan akkamitti ergitan caaseeffama keessan hundaa'u ni beeyna. San yeroo naasoina gara biraatiin daawwattoonni kiyya irra hedduun guyyaa lameen dabre gizee waa maxxansuu waa adanuu galte san eessatti nurraa dhaabdee akkamiin nurraa baddee tahaa caalu hundeessaa ajjechaa haa caalu hundeessaa leejanii keenyaa san hin gabaasna kan jettan san eessatti dhiiftanii wanni jettanii hedduun keessan irra deebi'uun na gaafattanii jirtan. Isii kanaas maajirratti guyyaa irraa deebisaa isiniif hin kannaa jechuudha. Gara biraatiin dhabamuun kiyya nagayarraa nageenyaa fi yaa'u Itoophiyaa tana keessatti irra guddaa wanni nagayaan baatee seentu aduudha. Itoophiyaa kana keessatti irra guddaa wanni baatee nagayaan deebitu aduudha. Waa hedduun nagayaan baatee nagayaan hin deebitu. Dhugaa dubbattee ammaas nagayaan baatee nagayaan galuun ulfaattuudha. Yaa'u nuti warra du'aafiif kanne maqaataneef nagayaan baanee nagayaan galu jira. Maaliif teknikeen rabbi laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbii tokkichan uume halaalanii mul'anne kabarbaadan hin argamne hawaan namni dubbatu beeku hawaan namni karoorfate beeku isa sanirratti irkannee dhugaa keenyaaf qabsaa'u jirra. Isa sanirratti irkannee dhugaa ummata keenyaa dubbachuu jirra. Sani jecha isa irkoon teenya isa abdiin teenya namarraa abdii takkan qabnu isarraa abdii maqa qabnuuf hangammaatu jiraanne biyya teenya keessaa hin baqannus baqachuufis hin teenyu ummata keenyaaf qabsaa'uuf teenya dhugaa ummata keenyaa baasuuf teenya raammoo ummata keenya ququrte ajjeesuuf teenya raammoo ummata keenya ququrte ummata keenyarraa akka haatu akka fayyitu taasisuurraa if booda taa'uuf hin teenyu. Tarkaanfiidhaan adeemsaan akkuma arkaa jirtanitti yaa'u warraaqsi nuti godhaa jirru bu'aa takka fidaa jiranii gartanii katti quufuu dadhabee fi katti quufe iddoo ammoo kallattiin qabsoo teenyaa ummanni keenya bilisummaa dhugaa argatee abbaa biyyummaan isaa mirkanooytee fi haqaan gabroomurraa walaboomee walqixxummaadhaan carraaqqatee naggaadeen teenyaas naggaadeen oromootis naggaadeen biraatis hundi walqixxummaadhaan dalagattee lafa jiraattu irratti uumuu danda'uun qabsoodha. Hattuun shirtuunii fi murtuun aangoo fi carraa waan san ittiin gootu akka dhabdu taasisuu irratti qabsoon goonuu if booda hin deebinu. Ammoo nama jiruu qabsoo godha. Nama jiruutu qabsoo godha. Nama jiruutu hattuu saaxila. Kanaafuu ajjeefamuu mallaa jennee ani akka kiyyaatti akka diinaasa'uu danda'u hangaa sarraa. Ajjeefamuu maqaan danda'uuf du'uu maqaan danda'uuf maaliin godhuu qaba? Tokkoffaa yoon du'e waan narraa hafe kaniin dhooysee du'uu taa'u akkamittiin osoo hin duune bakka nagaa geessisan hujii tiyya turtee jechuudha. Hangaan bade kana keessatti warri maa badde eessa badde hin banne hujiirra jirra. Maal waan seenaa taate maqaadhaan eenyuun Itoophiyaa tana keessatti Oromiyaa tana keessatti bakkuma hundattu waan seenaa taate waan hattummaan wal qabate tujjaara kamiitu eenyu wajji dalagaa eenyuutu akkami saamu jira maaliin saamu jira haramiin saamu jira laayinni isaa kami daandiin isaa kami karaan isaa kami maali eenyu ajjeese eenyu hidhe eenyu godhe waan beeynu ta'ama sadeen kana keessatti shira agarre hunda jechuudha. Caasaa mootummaatiin waraabnee addunyaa irratti gadhiifnee jirra jechuudha. Wanni hin dhabameef kana jechuudha. Moonyi maanaal abbaa kiyyaa gowwaan hin jiru. Osoo waa hunda bakka qabamsiisne gabbaatee namatti taasifamtee boru libsi godhanii waa hedduu si keessatti haftee hojii kuttaa jechuudha.
muuxannoo qabna nama hedduutu waa gara qabatee kuchiisanii jiran nama hedduu sanaafu maal godhe viidiyoodhaan akkumaan amma isinitti haasa'utti waraabee jira jechuudha waa hunda paartii 10tti 10 parties paartii sagantaa 10tti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha sagantaa 10 waraabamtee Jarmanis ni jirti, Ameerikas ni jirti, Kanaadaa ni jirti, Awustiraaliyaa ni jirti, Soomaaliyaa ni jirti, Jabuutii ni jirti, Somaalee ni jirti, Keeniyaa ni jirti, Itoophiyaa keessa ni jirti. Guyyaan nuti duune. Guyyaan ani du'e hangaasaa Ahmad Ibrahim Arrajaan viidiyoon gadhiifamte jechuudha. Akkasitti wal hinee dalagaa hiinee taa'u jirra jechuudha. Qabdoone. Ifbeeqa hattichinis ifbeeqa nutis hattichani beeyna bujrii maas ni beeyna bujrii mitichis ni beeqa jechuudha wal beeyna jechuudha amma wal buunee wal qabnee jirra jechuudha akkas ilaal qap wal goone hojjetaa hojjerraa jechuudha ija keessa wal laala soo wanni dhabamneef obboleeyyan kiyya qaqqaaliin na deeggartan warri dhugaan na cinaa dhaabbattan addunyaarra jirtan bakkayyuu jirtan hin dhoqanne osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa baqannaa mal eenyu dhokonna nuti du'aaf if kannineeti hojjechutu jirra miti bar du'aaf if kannineeti hojjechutu jirra sanifu baqachuun jira maal godhe jira waraabaa jirra jechuudha waraabamtee jirti addunyaa irratti taqabaabloo quccu bilwal jechuudha nyaachifamtee taa'u jirti jechuudha nyaachifamtee amma yaadan qabnu amma booda waan feenee haasoyna walitti kunoo dachaane haa amma booda haasoo is takka tartiibaan isidii gadhiisaa yaanaa jechuudha. Viidiyoon kurnan sagantaa 10 waraabamte tun hundi immoo tan shiraa fi xaxa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa keessa jirtu hunda saalxiltuun ammoo guyyaa lubbuun nurraa baate addunyaa guutuurraa gadhiifamti jechuudha taqartool kanna sima kanna dimtsi kanna dimtsi abba kanna dimtsi ni dhageessaa mi afaan kanna dimtsi sagalee keetii hojii oduu osoo hin ta'in sagalee ati bilbiltee hojii abbaayye sagalee ati bilbiltee attummaatti qindeessite sagalee ati bilbiltee ajajatti kennite sagalee ati bilbiltee ittiin hujii kharaarra keeyse sagalee ati itti bilbiltee malaamaltummaa hojjette sanii wajjin idiitti si taatee taa'u jirti jechuudha your future of politics is dead akkasi wal hunee taa'u jirra jechuudha so maa baddee hangaasaa keenya maa miidiyaa irraa baddan hin bannee yoo du'uun dhufte waan osoo isinitti himne qabannee duunu ragaan qopheessinee keenyee isinii as bahu jirraa kunoo gabbahee isiniin jechuu barbaada jechuudha warra maa baddan jettaniif no nuti warra dheessuu miti maal barbaadaaf Itoophiyaa galle yoo ummata keenyan ta'in mindaa kan kakuma 14 moo ishiishe dirgootam እኛ የድግስ ቤት እኮ ማሞቂያ ድስት አይደለም nuti bar disti mana diggisi khao wistu miti takka acaafari mana eebati miti khabiyyaalati asiggalleef nuti faayda ummata keenyaatiif asiggalle fayyadama ummata keenyaatiif asiggalle dattaa ummata keenyaatiif asiggalle haqa ummata keenyaatiif asiggalle ta godhaa turrees ta godhu jirrus haqa ummata keenyarra dhaabbanneeti dhugaa ummata keenyarra dhaabbanneeti gadadoo ummata keenyarra dhaabbanneeti isi tanarra dhaabbannee tagoon hundarratti rakkoo dhuftuuf haajee garaanu fudhatu onneenu obsitu ija kan garree bira nu dabartuun qabnu jechuudha nuti leenjiftootama TPLF miti nuti warra TPLF xuuxoon guddifattee miti እኛ የቲፒኤልኤፍን ጡጦ ሲጠቡ ያደጉ ሰዎች አይደለንም
አመለካከታችንና አቋማችን ይለያል አስተዳደጋችን ይለያል አረማመዳችን ይለያል አቋማችን ይለያል ትላንት ከነሱ ጋር ሰው ጨፍጨፈን ዛሬ ደግሞ አይደለንም እኛ አይደለንም ኑቲ ወረጡጦ ወያኔቲን ጉደቴ ፊ ዳዲየማ አስገሚት ኑቲ አነከሲምት አኒ ጡጦ ኦሮሞቲን ዱጋ ጉደቴ ወያኔ ነሚዳ ጉደቴ ነሬባቲን ጉደቴ ደጭንቁርሲቴን ጉደቴ መለ አንጡጦ ሲቲን አንጎሲረን ቱሬን ባራዲ ደሚ ፊሶዶ መንደብ ኖ تنافو دانتين كينيا توكوميت أكيد نوتي ولا لو توكوميت أنتم أنا كيس جرتي لالان أمتا أنا كيس جرتي مالف للمي وياني في أوبيديو ندرت أنا كيس جرتي أبولوما نصوصبي إيفما نصوصبي إفدورا مالي إفبودا لالو نصوصبي سنيف إفدورا جنيه أوجر إفدورا ديمي سكنا كيس جرو بوجولا في تاليلا دباسا يانا تناف وننين بديف إيجا غافخان وان ججبتو سات إليبودا إيدو غادا لبونتيا ركو خيسا تورته خانت نانجيسوف نتي بالبلو هدودا خانا بربادو سهدودا دو غادا قامو موتو ما خيسا إنيو كتانن بيخا خانا دبمسيسو بربادو هدودا خانياتا خيسا سمينا خانو بربادو هدودا خبكان دقوتي ندبمسيسو بربادو هدودا خدان ديرتي مخينا ندو بربادو هدودا بكا دادات assassination دادان الرغودو بربادو يدودا سنيفو دوفان قوبي مكان تفماس مال غودون قبا وان خيسا جرو اوسون اندونه قوبي سي خاون قبا تو فيديون بفاقيان سغليتيان حق اجرو مقامق انديچو سن قوبي سي فيت انجرا الحمد لله رب العالمين تنافين بدي اما بود سودان قبو دوتي اما يو دفتي سودان قبو دوتي أما يودفتي عن شينان قب فتاة دلقاتي يتنين دلقو قب خودة ورابمتي فتاة الدنيا قوتورتي نياتي فمتي تاوجرت قل يا دوتي أنغاسان دويجان قباتي أتشيبودا سينان كي خيطوبيا خيساتي politikan كي خيطوبيا خيسا الدقلتي يجونا we have to play politics so siyasa jechuun akkana nama si jeesu barbaadu waan inni akkaati qabattee duutu barbaadu qopheessitee duutaaf malee gara qabattee duutuuf qopheessitee fiti inninis gaafa ati duute akka dubbiin itti baatutti duuta jechuudha. Anamma qophiidhaan warri natti bilbilan obboleeyyan kiyyaa maatii kiyyaa maatii kiyyaa firri kiyyaa shariikan kiyyaa kanatti bilbileen boonye biyyaa ba'i gamanaan naan hin jenne jiru. خمالك أنا نرجع ننجرو جمان أم بي جمان سين بيجي إنيو راين كرامبا جاتون غافتي بيلفيس بقت دبي إيش أمريكا سدينه كندا سدينه بيجات داري أمي إنيو راين بقت دا إنيو خانين بيجاتي جاتنا إيسه بقت دخون ومن في جخانين دفيف كنو مال هاي ومتان إيسه jirusan dise bultisan dise ilmanki ya dise kananisan dise asik galef kada arana diban dugani mena diban ijetin kanini qabso ne kala duen tadda sabirru ta male duen jarra bagada ta male asit duen waqo gutu ta male duen sena anjirre Ethiopia kaysat umetu amalen hay دوئم مقاخي يقبري أول جراجي سمالي أكمتي نماز بقاد قاني دايجو أنا ندلن شني سني الرئيس ندلن ورسني الرئيس ندلن أما سنقودو برو سنقودو إفتاني سنقودو هنجيني بديف كنامو يودوتي نفته أنو قبيدا يودوتي نفته وان غران نبيخ وان دوغان نبيخ وان ربي نبيخ دوغتي أني بيخ garak abaden du warabetin du qabajen studio-ti warabamte dumte jirti jechuudha alhamdulillah biyyateenyatti dhalanne biyyateenyatti jiraanna biyyateenyatti duuna lafateenya irratti walamna disnen demno sholko የገቡ sholkan እንድንወጣ ካገር ይፈልጋሉ አይሳካላችሁ ወሬ ሾሎኬ ሴንተንሰን
shollokda kabanu fetan aisa kalacho anota impan akkamatti ija keessa wal eenaa jechuudha amma boodaas teenyeetuma wal saaxilaa yaanaa jechuudha anaa jiru amata afranaaf kana ajaa'imoo dhufu alaalaa isin paarlaamaa irrattis bakka biraattis anaa lubbuun jiru amata afran kana seenaa Itoophiyaa keessatti takkaa waan ta'een beekne yoo nuti hojjechuu baanne inshaallah laalaa jechuudha Oromoon qalbii qabdan ustani girr jettanii hin cayina qalbiin قلبي وتبينوا دمك الدبافة لالي هبط أجر دابت وتركان في خيفه أجندة في جل هندن بتشين أستيتو ما مرتو ساتا وخفوس كايته غوغراس كايته وان في جل انشين نو Watu dufe, maltu dufe. Akkamit dufte. Eessaa dufte. Yoom dufte. Eenyuun fide. Akkamii fiduu danda'e. Ask your question. Gaafiif gaafadhu. Ask yourself. Deebiif keessaaf gaafadhu. Xinxaali. Adda baafadhu. Ejjennoo qabadhu. Eega mirkaneeffatte jechuudha. Mata duree dufte hunda jala qaceetu yoo taate hin ta'u. انتو ونتي خسارة جرسان أستاذ متى دريدو في انتو تنافو بوليين كي يكالين عصو خيستي واحد دو هاسين جرا ماف أبامتي كمين نورا أبامتي خجتن تنين بودتي دو فوق جروتي ونينين أباميف إسي تناهو بدا أما بودا يجودا وان سلا يون دوي رخوچو دندا tanin gara qabadhe du'uu malu taga warrina Jesus akkanin dubbanne barbaadu san hunda viidiyoodhaan paartii kudhanitti waraabamte addunyaadhaaf qophooyte stand by taatee jirti yaa warri dafee akka gadhiifamtu barbaadan yoo jiraatte najjeesuu ni dandeessanii jechuu barbaadeeti andu'aaf sodaan qabu kullu nafsi zaqatal moot lubbuun hundi guyyaa rabbiin uume guyyaa rabbiin ni duuti jee duuti hundi lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha so ummata khiyyaaf yoon du'ee sheenaan qabu anaaf karaan irra jiru sirriidha dhugaan irra jiru sirriidha daandiinaan irra jiru sirriidha saba khiyyaaf ummata khiyyaaf hin dubbachuu jira tana ammaas itti qabsooyna sagantaalee fuulduratti aantu keessatti godinaan hattoota godinaa irra jajjaboo akkanumatti illee hattoota aanaalee fi magaalaa irratti irra jiran irra jajjaboo saaxiluudhaan ragaadhaa wajjin gabbaasuudhaan itti fufnaa jechuudha sagantaa saaxiluu hin dhaabbattu keessattis ni qabsooyna alattis ni qabsooyna hin dhaabbattu hanga ummanni keenya hafuura fudhatu hanga ummanni keenya bilisummaa qeerroon kumni shan dhumteef san argatu hanga gooftaan mootummaadhaa ummata ta'utti qabsoon teenya hin dhaabbattu jechuudha itti fufna gooftaan ummata keenya mootummaadha tajattutuun hin dalagu gooftaan mootummaadha ummata keenya ummanni gooftaa keenya ummataatu gooftaa keenya ta'u bolammaa magarsaa jeesan dhugaadhaa jechuudha isiisan dhugoomsu irratti qabsaa'u irraa if boodan jennu isii tana hubadhaa warri maa baddan jettan san akkasitti naa hubadhaa yaw akka seentanii sheer godhaa deema warri boodarra dhuftanis sagantaan tu sagantaa jabduudha sheer godhaa ummata biraan ga'uudhaaf gumaacha gama keessanii godhaa nuti lubbuu gumaachine ati sheer sitti jabaate jee jaatu yoo tiim dirgoo ta'uu baatte yookiis tiim jootanii yookiis tiim faarsitee bultuu ta'uu baatte tiim ummataa taanaan sheer ni gootaa ummataan sheer godhuu ni danda'amaa jechuudha ummata hunda bira ga'uu qaba namni kuma kudha tokkoo fi dhibba jaatu laalu jira ammaan tana namni kumni kudha tokkoo fi dhibba jaanuu yeeshoo godhe influensii haasawni kun fiduu hubachuu dandeessaa jechaadha dhibbaa nuti uumuu dandeenyu hattoota irratti shirtoota irratti gantoota irratti dhiiga xuuxxuu ummataa irratti tiim jootanii irratti tiim faarsitee bultuu irratti tiim dirgoo irratti dhibbaa guddaa qaba jechuudha
yaa'u sochiin nuti godhaa jirru jijjiirama inni fidaa jiru argaa jirtanii አይቀርም ለሌላው ያው የጊዜ ጉዳይ ነው እቲ ፈካታ እኛ ይገባናል ኑፍ ኑይገላ ያው ሙኸቶ እኮ ጊዜ ሙሩ ፌቴ ሐረመ ጀለጅሩ ራጭርቴቲ ሙኸ ሙርታ ሐረምኒ ጀለጅሩ ራ ቶቶላ ጅራ ሱቱማ ሱታን ሙኽኒኒስ ሙኽኒ ጉድቺ ሀትቻ ሙሮሙሳ ፈንቀቡ ዲክ ጂኤኩ ፎታ ጋፋ ቡራቤሰን ማሊ ፋራምኒ ጀላ ከና ጭረሜ አከሲ ዴምቲ ላ ሲያሰን አከርሞ መተራ ነመት ምቡቱ ቤኻ አማ ነምኒ ቶኮ ማሉ ማፍ መተራም ቡኔ ወረጀ ለጅሩ ወረጀውኒ አከሲ ምት ዱብን ጀላ ቶልቺቴቲ ጭና ቶልቺቴ ገመነ ቶልቺቴ ገመስ ቶልቺቴ ገመነ ቶልቺቴ ሽሩሩ ጎዳቲ ወሰንዲም በይን ፉቴ ኹታን በሽሩ amas toftan mucha kenya khaysini galenatti fakkatu ragudda amata afran kana kamitti dalagu jira isa kana lalulen baredada akatti nigetacho asafada angorra buse yolalti akanitti warra khana angorra buse yolalti warra khanunda akatti angorra ni buse shururu nijirti shururu to jamruan morodi katalal jechuda akasitti hubachun garida nutimman nutti mullate buun garre malif shururu garra jira shururu jabaho goto rafisu yechuda ni rafista kasitu shururu goto jabaho jatet akana dedemteni ni rafanni bakana abdate je rafa gafa sute bakabira rafista gize riba ka esire sarranjiru yechu akasitu ofta nama billahatno mali akanwatu sani dip godu renjirtu وأنت ناس أدوّتشون غاريدا أو الربا مدن جتني سكستو بدا كمبرا كناو جول كبته كليس ياو عندي كنجاو راد بچاتو ري دكتور علي برا ليجنين كينيا دو إجاني أولولا أسرتو فاجرا أولول لكم كان كي دينوتا راي دينوتا علي برا نجراچو إسار ركسر راي ana wani nadibe kan hakim sisu jiru kan dukubsachi jiru khayalu jiru khanisa kana ganama galgala gafachu jiru do asaimu fi rakanne ati khamana taau jiru kan dukubsachu sa deiten gafatin ati kan dukubsachu sa odudan dage do asa lafsu da wani jarjartuf mali you know sometimes odun gize nama dufte sa dufte akami dufte enyu fit dugada soba haqa hijiba enyu fit akamit duft wan kan adda qorachun barbaachisaa dha obboleeyyan kiyya oromoodha akkuma dhufteen makiinaa dhufte hundarra xullub jechuun bakka malee bu'uu nama fiddi makiinaan hundi finfinneetti hin deemtu makiinaan hundi jimman dheeytu makiinaan hundi wallaggan dheeytu makiinaan hundi bakka ati barbaaddu hin dheeytu ta'a makiinuma garte xullub yoo rakka jettu taate khasaaraadha khasaara maaluma ummanni keenya kun ta'e ni qaanfanne jechaadha معلومة منتنا أصدق أماتي جابو قبنا بر والدرسون قبنو بوي قبنا قلبي سيجابو قبدي حملين سيجابو قبد سوتا يجو قبدا دو أملاب سوفو زعال على جو قبدا يارو على جو قبدا بكال على جو قبدا دو أملاب سوفو أمو جرجرته والدورة خسان غبا نمو ما خادن جاوس نجرا يچو اما اوزو نمني خان ديدوتي خان ما خادني دوئه اج نامي چلوبو قبو دوئه سي جنة نامي چلوبو كيسا جرت لبو قفود ربي فيسبوك قفودا اي برئيسيني دوئه سي جنة اني وانا كنا خجيبا كنا خون غاري متي خيسابو نفيسسا يچو ما بربادتي ammo Dr. Ali Birran kenya abban kenya lejanin kenya dhukkubsachuun dhugaadha yaraadhaan dhugaadha du'aayi ni fada khafayyaa qabu du'aayi feesisa isa kanaafis du'aayi godha rabbi kadhadhaaf amantii dantisan hundaan khawaaqa kadhatus ka rabbi kadhatus ka maal ja'us jechuun barbaachisaadha amma immoo wayyaarra jira inshallah rabbi fayyaa guutuu isaaf hafidu isi tanarratti akka gaariitti hojjechuun barbaachisaadha jechuu barbaanna barnoota irraa fudhadhaa takaleerraa jarjarina du'a nama fi kana daftanii ibsuudhaaf
dhugaatawu mirkaneeffachuu danda'u qabda jechuudha haqa ta'u akka opidiyootti jarjartanii waan labsina opidiyoon ganama waan labsitee zaabuda waadayti hin ta'us ayoona mundata so chanaali durka wayyaanee kana dilleet godhuu barbaachisa chipsii wayyaanee kana mee hedduu rakkisu jiru jira sammuu keessatti ijoollee xixiqqoo takka jira amma wayyaaneen xiqqootti kannitee biraa kutte osoo likkitti sinoo baasne malnutrition taatee jechuudha likkitti aannan san hin dhuyne aannan san raayis hin hafne ammoo ayyaanni wayyaanee san keessa jira ijoollee xixiqqoo silaa guddattee bakka malee dheeytu shiraan xaxama shirri karaa dheeraa sinoof sitti fakkaata arraaf sitti fakkaata boruuf ammoo iftaan sin tursiisu iftaan chaantu sin tursiisu barachi sin baasu shirri na'aman sin baasu dhugaan ammoo gaara feete diidee keessa fullahuu dandeessa yoomiyyummaas dhugaa qabannaan mi'aawaa taata hanga feete bakka feete jirtu askan nimee nama lammaa magarsaatiin hadhaawaa jiru hin jiru mi'aawaadha as deebuus lammaa magarsaa amma mi'aawaadha mi'aawa awwani na dhibe amma gaafa lammaan pirezidantii ta'ee fi gaafa amma gurbaan kun jiru lammaa fi isa eenyu oromiyaa diigee yoo naan jette isa kaamma jiru kanaaf diige gurguratee fixe kun lafa gurguratee fixe simintoo gurguratee fixe jimaa gurguratee fixe nama gurguratee fixe humna addaa kuwwa human godhin hin qabu nama fixe dachii gurgure silaa danda'amte abiyyi aangoo irraa buusa kun shiraan lammaanuu aangoo irraa bu'e kun maaliif aangoo irra tu'e gaafii biraati si dhibdii jechuu dubbiin nama dhibdii jechuu maaf dubbiin lammaa aangoo irraa buuste kana maa aangoo irraa buusuudha so waan takka sa dhibdu ni jirti jechuudha sanammoo qabsoon keessa dabarta kijibni immoo karaa dheeraa sin geessu abadan bakka fadhe sin geessu amma muummichi ministeera keenya እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ ያ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ነው እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሉት ትክክል ነው የኔ ጥያቄ ደግሞ እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ ያሉትን ባለሀብቶች መያዝ ለምን አቃተን ነው ለምን አቃተን አንጋዋ ሁንደ ዱባ ባለስልጣን ተኮ ኤገ ጅራቴ በይኔሚ ባለስልጣን ዱባ ከጅሩ ሰን አባ ቀበኛ ቀቡማ ደደበምት አመጋፊ ነችና ጅርቲ ይችላል ለምን ማቀቡ ደደብኔ ማተርካም ቢረፉዶቹ ደደብኔ ለምን አውቀናላ ካላወቅን ለምን አለ nama hunda duba waatu jira eegayne waan nama hunda duba jiraasan qabu ma dadhabne qabu fadini mo beekadis mono no bobbaase nagar alla dubbi jira waan kada kay so bizu waan dibu hedduutu jira tana parlama irratti angamma keessan ariyuun dandeenye timil koine gareen shiraati fi gareen hattuudha amma boodallee yaalteni dandeessi jennee yaannu hanga achi jirrutti ammoo waliif teenyaa jechuudha hattummaan saaxilamuuf teessi hattummaan ifa ba'uuf teessi qabsoo tanarratti hadhooytu godhu teenya yetim ወደ ኋላ የለም jechuu waan kanarratti yetim ዜጎች እኩል መብት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ነፃነት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ተጠቃሚነት ሊዘድቅ ይገባል የትም በሌቦች የምትመራ አገር ሊኖረን አይችልም በቃ በጭራሽ የብልጽግና የመደመር መጽሐፍ ሌብነት ቀይ መስመር ነው ብሎናል ያንን ነው የተማርነው ሌብነት ቀይ መስመር ነው كتابه بدادينا نونجيغا سرر ديما داتومان ليبندت ቀይ መስመር ከሆነ ቀይ መስመሩን ላይ ያለፉ ሊያዙ ሊታሰሩ ሊጠየቁ ይገባል ተጠያቂነት ሊሰፍን ይገባል የቃል ተጠያቂነት አይደለም የህግ ተጠያቂነት በቃል ተጠያቂነት ተንበሽብሸናል እስካሁን የህግ ተጠያቂነት ነው አሁን ምንማኛው
ቀጣይ ጥያቄያችን በቃል ተጠያቂነት ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ተጠያቂነት በቃል በኢትዮጵያችን በሙሉ ተዳርሷል። ሰየው ነው። አሁን ግን በተግባር ተጠያቂነትም ማየት እንፈልጋለን። እዚህ ላይ ነው ትግል ማድረግ ያለብን። እዚህ ላይ ይሄን ህብረት ነው መፍጠር ያለብን እንጂ ስንት ድሃ አለ ርቦት የሚተኛ፣ ስንት ድሃ አለ ቁርስ ምሳ ሳይበላ እራት አጥቶ የሚተኛ፣ ስንት ድሃ አለ ውሃ የጠማው፣ ስንት ዜጋ አለ ማብራት ያጣ የጨለመበት፣ ስንት ዜጋ አለ በየቦታው በየቤቱ በየወረዳው በየቀበሌው በየከተማው። ባለስልጣኖቻችን የሚያወጡት ከወር እስከ ወር ወጪ ለሆቴሎች ለድሃው ይካፈል ቢባል ድሃውን ያጠግባል። በእርግጠኝነት ነው የምናገረው። ይሄን በየክልሉ ያሉ ባለስልጣኖች ለትልልቅ ሆቴሎች የሚከፍሉት ሂሳብ ታሽጎ ለድሃው ስንቅ ይሁነው ከተባለ የሚራብ አይኖርም በኢትዮጵያ። በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ጠንካራ እርምጃዎች መውሰድ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንደ ሀገር ባለስልጣን በደሞዙ ይኖር፣ ባለስልጣን በሚከፈለው ይኖር፣ አገልጋይ ይሁን ተገልጋይ አይደለም ያገልግል። ፈየደማ ወሰንተን ተጃጅላ ሃተው ተጃጅለማ ምት አሁን ሞቱማ አሁን እኮ መንግስት አገልጋይ ይሁን ይላል ጠቅላይ ሚኒስትራችን። እውነት ነው፣ አገልጋይ ነው መሆን ያለበት መንግስት። በተጨባጭ ደግሞ ስታይ መንግስት ተገልጋይ ነው፣ ባለስልጣን ተገልጋይ ነው የሚሆነው፣ ህዝብ አገልጋይ ነው የሚሆነው። ይሄ መቆም አለበት። አበቹ ቀበው በጭራሽ ይሄ መቆም አለበት። ህዝብ ተገልጋይነቱን ማረጋገጥ አለበት። የባለስልጣን አገልጋይነት መረጋገጥ አለበት። ባለስልጣን ሹሮውን ይዞ ክትፎ ዳቦውን ይዞ ምሳውን ቢሮ መብላት አለበት። ይሄ ነው መሆን ያለበት። የስጋ ቤቱ ያጣበቡ እንዴት ነው የሚሆነው? አይሆንም። ስብሰባ ባለ ቁጥር የሚወጣው ወጪስ ለምሳ አይሆንም። ለምን ይባከናል? ለምንድን ነው መች በቃንና ነው የሚባከነው? ሲበቃን ይባከን። አልበቃንም እኮ አልበቃንም። ዋኑን ገሂን ይረቲ ማፍረከነ መነሜቀ ከበይለቡል መነሜቀ ከረኮብሉ መነሜቀ ከአገቡቡሉ መነሜቀ ከረከተ እስከ 4 መኪና ይዞ የሚሄድ ባለስልጣን አለ። እስከ 3 መኪና ይዞ የሚሄድ ባለስልጣን አለ። መችደላ ሲደላን ይሁን 10 ይሁን በየሆቴሉም እንብላ ይፈረም ሁሉም እንትን ችግር የለው። አሁን ግን ዳነን ሰዋቻችን ህዝቦቻችን በልተው ማደር አልቻሉም። ህዝባችን በልቶ ማደር ባልቻለበት ባለስልጣኖቻችን በየሆቴሉ ትልቅ ሆቴል የሚፈረሙ የገንዘብ ናዳ መቆም አለበት። ስብሰባ ያለ ግብዣ መጠናቀቅ አለበት። that has to be the principle መሆን ያለበት በሚኒስተር ደረጃ በየቦታው የሚደረግ ስብሰባ በግብዣ የሚጠናቀቅ ከሆነ 50 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 500 ሚሊዮን ያ የሚወጣው ብር ለድሃው ይከፋፈል። ሆቴል ስራውን አያጣም ይሰራል። ባለሀብት ላለማበረታታት አይደለም፣ ግን እዛ ውስጥ ነገር አለ፣ እዛ ውስጥ ጉርሻ አለ፣ እዛ ውስጥ ጥቅም አለ። በተሰበሰብን ቁጥር 10 ሚሊዮን በተሰበሰብን ቁጥር 2 ሚሊዮን በተሰበሰብን ቁጥር 4 ሚሊዮን ረባካችሁ የተራበ ብዙ አለ። ግብዣው ይቅርና ሰው ይብላ። የድግሶች በየቦታው ድግስ ምናምን መቆም አለበት። በቃ ጠቅላያችን ብሏል፣ ግን አልቆመም። መቆም አለበት ነው ይሄ። ጠቅላያችን ብሏል። አዎ ማቆም ያለበት ማን ነው? ሚኒስተሩ ነው። አቆመዋል አላቆመም?
ማስቆም ማን ነው? ጠቅላዩ ነው። እኛ እንደ ህዝብ ደግሞ መቆም አለበት ማለት አለበት። መቆም አለበት። ምን ያደርጋል? በቃ ሁሉም ቤቱ ይብላ፣ ዳውም ይብላ፣ ሁሉም ለቤቱ ይብላ። ምንድነው ድግስ? የስብሰባ ሻይ፣ የምናምን ሻይ፣ የረባዎችን ብዛት ለማደግ የሚፈልግ ሀገር ወጪን ይቆጥባል፣ ወጪን ይቀንሳል፣ የተራበን ያበላል፣ ለአመጽ የሚያነሳሳን ተግባር ያጠፋል። እዚህ ወጪ ያበዛ፣ እዚህ ከትላልቅ ሀገር ጋር እየተጣላ፣ እዚህ ያልበላና ያልጠገበ ህዝብ በየሰፈሩ ውስጥ እያለ ሰላም ሊመጣ አይችልም። ሌላው ጦርነት ቢቆም እንኳን የተራበው ይነሳል ከዚህ፣ ኑሮ ውድነት ያነሳቸዋል ከዚህ። ስለዚህ መንግስት ግብዣ አቁሞ መንግስት በግብዣው ምክንያት መጋበዝ ያለበት ድሃው መሆን አለበት በየቤቱ። ይሄ ነው ማለት መሆን ያለው። ከነከተውቀው ሀገራችን ለውጥ ያስፈልጋታል። ትክክለኛ ለውጥ፣ ትክክለኛ መንገድ ላይ መምጣት አለበት። ሲንኩን ስሪቲ ወተሙ ቀባ ጋራ ቢራቲን ዛሬ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን እና መጽሐፍ ምረቃዎች ነበሩ። የጀነራል ታደሰ ብሩ ጉያራ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን አሳቲፊ ኩኒቲ ኤቢፈሜ ወኒ ራጂን ጉዳን አችረት ተርከመኒ ነሞን ጀጀባን አካ ያደታዳ ያደታኒ ቤክተን ከንደንገዳ ፕላቲኒየም ኤቢፈሜ ሙራድ ሳኒ የቹዳ ብራይተን ሊሚትድዳ ያደታን ከናሊ ቢራ ኤገዱ ኮሰቴፍ ያሲዱ ቃሞ ሞቱማ ከሚ ኦሊቲ ወሶ ሞቱማን ጭና እንዳበቲን ወላና ጅሩ የቹዳ ዱሪ ራካሴ አንገማ ከንጃራ አባ ገዳ ጋፈ ዱኤ ሬፍ ከይሳ አለራ ባዳቴ ሬፍ ከቢቴ ቢየት ገልቼ ካዋለሙ ታሲሴ ከአርቲስቶተ ጉርጉዳ ኦሮሞዳ ደከተመኒ ፊ ነምኒ ላሉዳ በመሁንዳ በከ ሁንደቲ ወላኑ አባ ይይሳቲ አባ ምስኪናቲ አረለ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን አፍ ሚሊየነ ተካ አርጆሜ ጅራ ረቢን ጉባ ጉባን ሃይዳውፍ ሙጫፈና ሙጫንኩን ነመሰባቲ ነመ ኡመታቲ ነመ ሐቃቲ ወኒን እንጀቹ በርባዴ ገሩ ጀነራል ታደሰ ብሩ ዱጋዳፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩ ሐቀ ሰባቲፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ በርኖታ ኡመታቲፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ አቱማ በላላይፈቴ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ ወልቂጥማ ዳፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ ኡመተ ኦሮሞ ሁንዳፍ ቀብሳዌ ናሞኒ ቶኮ ቶኮ ካቱማ ከይሰት ሊጣን ከገንዳን ቀብሶፍተን ካዮ ጀነራል ታደሰ ብሩ ከነረት ያሰው ጎዱ ፈናላ ያልተን ያከሚ ስንንድብነ ዱቢን ትንሽ ግራላላችሁ እቹን ፍራንክሊ እቹ በየ ቶክ ሾው ይተኮ በኑ በርባዳ ቤታዲ ቶክ ሾው ይተኮ የሉቡን ጅራደ ከኒና በኑ በርባዱ ማለካ ከትሬቨር ቶኮ ካካ አሜሪካ ቶኮ ፕሬዝዳንቶታ ፊ ፕራይም ሚኒስተሮታ ወረ ዋቆ ቆጳይሱ ካዳዳ ከነ ዋን ኢሳን ዱር ጎደኒ ፊ ዋን ኢሳን አመ ጎደ ወልጭና ፊዳ ኢራሃሰውን ፈዳስላል ቴሌቪዥን ጣቢያ ከሲፋ በኑ በርባዳ ኢንሻአላህ ፉልዱራ ዮረቢጀን ማሊፍ አነማ ዋሶ ዳቱ ሚቲ ነምፍቶ ማንዱበቱ ሶ ኢንተርቴን ጎዳ ነማ ዱጋ ቲም ታየቹ አማ ሀቱን ጀነራል ታደሰ ብሩር ተርገምቴ የዋሰው ጎቴ አንነይባ ጀነራል ታደሰ ዱጋፍ ቀብሳይ ሀቱን አጭራ ማላሰው ጎት ፋላሳት የቹ ጀነራል ታደሰን ኡመተ ኦሮሞ ሁንዳፍ ቀብሳይ ነምኒ ገንዳን ካቢኔ ጃረቱ ገንዳን ኢጃርሳ ዳዳው ኢጃርሳ ዲነጌው ኢጃርሳ ማሬው ኢጃርሳ ባንኪው ኢጃርሳ ዋውሞ ሁንደ ገንዳኖ አችረድ ያቴ ጀነራል ታደሰ በከቡ እንደንደው የቹ ካዮ ጀነራል ታደሰ ቲቪ ነምኒ አችረድ ያቱ ወልፋለ ይሳይቱ ወልዶይቲ ጀቹ ጀነራል ታደሰን ኦሮሞ ሁንዳፍ ቀብሳይ አቲ ገንዳፍ ቀብሳ አችረድ ጀነራል ታደሰ በከቡ እንታቱ የቹ ጀነራል ታደሰን ይናነ ሀቱሚቲ ሽርቱሚቲ
ati hattuu fi shirtuu taate achirratti yoo dhiyaattu qaanyiidha. Nama qaanyeessa dhuguma namni kun bakkatti dhiyaachuu qabu silaa laallatee ni jira miti. Yaa osoo laallatee namni kun bakka irra dhiyaachuu qabu bi'aa እንዴት ደስ ይላል። አሁን ጀነራል ታደሰ ለትምህርት የቆመ ሰው ናቸው። ለማይምነት የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ ሊወክል አይችልም። ጀነራል ታዴ ሌባ አይደለም። ሌባና ተንኮለኛ ሰው ጀነራል ታዴ መወከል አይችልም። ለሰፈር የቆመ ለመንደር የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ መወከል አይችልም። ጀነራል ታደሰን አባ ኬኛ ሁንዳ ጎተ ኬኛ ሁንዳ ጎተ ሰባሰብ ለሚ ሁንዳ ኦሮሞ ቢራ ደብረ አቲ ገርቡ ከጎጢዳን ደምቱ ከገንዳን ደምቱ ጉን isa bakka buute bakka saneenna dhaabbattu hattuu taate jeneraal Taaddasaa bakka bu'aa gizeettu qaanyidha. Jeneraal Taaddasaa fi ati wal cinaa dhaabbachuu hin dandeessan. Shirtuu taate ati bakka san gizee jirtu qaanyidha. Siif galaabi namichi sirraa dubbachuu jiru kun qaanyidha. Hin fakkaattu walitti yaatan abbaa feetetee jeneraal Taaddasaan gandummaan qabu. Jeneraal Taaddasaan hattummaan qabu. Jeneraal Taaddasaan kijibummaan qabu. Jeneraal Taaddasaan sobdummaan qabu. Jeneraal Taaddasaan gooxii gandaan jaarratu. Jeneraal Taaddasaan ka ummata hundaati. Jeneraal Taaddasaan ka sabaati. Ati ka gandaa taate ka gooxii taate diinagdee gandaan jaara baankii gandaan jaara waa hunda gandaan jaara waa hunda gandaan godha iraata gandaan nyaachaa ayonum yanta ayonum achirratti argamuun qabdu qaanyidha gaashee. So waan akkana kanaaf irraa eeguu qabda. Nama si gorsuun qabdu natti fakkaata. Kiyyuma kana gorsa godhadhu bakka san irratti argamuun qabdu. Yaa si jaalachuu baadhullee sin jibbuan. Yaada keen jibba malee dhuunfaa kee sin jibbu. Adeemsa keen jibba malee namuma kee sin jibbu. Na biraa galata hedduu qabda. Ulfina sii qaba. Ammoo ati uummata Oromootiif hin taatu. Saba kanaaf hin taatu. Gandaaf ni taata, qe'eef ni taata, maatiif ni taata, miizeedhaaf ta'uu dandeessa. Yaa miizeeta keetiif jechuudha. Isaaniif ta'uu dandeessa garuu uummata biraatiif ta'uu maqaan dandeenyeef ati fiifuu hattummaa keessa cuubamtee jeneraal Taaddasaa faarsuu hin dandeessu. Ati kijibaa uummatatti jeneraal Taaddasaadhaaf haasawaa godhuu hin dandeessu. So jeneraal Taaddasaa Birruudhaa nama goota, nama haqaa, nama dhugaa. Qabsoo sabaatiif qabsoo haqaatiif wareegama kafale isa faa warra dhugaaf qabsaa'utu irraa haasa'u malee ati achitti haasa'u gizee gootu kaayoon keetii fi kasaa wal faallaadha. Ejjennoon keetii fi kasaa wal faallaadha. Daandii tokko irra hin jirtanii ati dhiyaa jiraattu inni bahaa jira. Saniifuu waan akkanaa silaa nama sitti dhiyaatus gorsuu qaba. Maaliif bakki kun sin fakkaatu irraa dhaabbadhu ati ni hattaa inni natu ati ni kijibdaa inni kijibu inni ka ummataati ati ka qayeeti ati ganda deeggartaa inni ganda deeggaru ati miizeetu jaaromsitaa inni ummata barnoota barsiisaa siifit jeneraal Taaddasaa walitti deemtanii dhaabuu bakka sanitti mul'atanii qaanyiidha. Namni siin jechuu qaba sila nama siin jiru maqaan qabneef an sirraa rifadhaa siiniin jechuu jira. Kiyyuma kana gorsatti fudhu bakka hulii bakka kanaa kanatti yaa duuma akka amma deeggartutti dinagdee fi maaliin duwwarraa deeggartutti deeggari malee hin harkamin. Maaliif gatii nama silaa wareegamee san bakka dhorkita hin fokkista qophiisan fokkista qophiisaniif ulfina dhorkita. Amma silaa ati achitti argamuu baattee namoonni hedduun miliyoona meeqa kan nu ture kan 100 jedhee miliyoona jedha ta'a kan 500 jedhe maaliif namni gizee achisi argu maallaqa kan nu san irratti kaati hattutti fakkaata maallaqa kan nan gana siituu raahata sitti fakkaata namni ni rifata baadhaa beek. Maaliif achi jirtaame ati hattummaa maqaa beekamtuuf waa hattatti maqaa beekamtuuf muuxannoon keetilleen hattummaa maqaa ta'eef ragaan mul'istus ati hattuu maqaa taateef namni achitti waan kan nu kana kaati hattusaa soo ni qusata jechuun nanarraatu deema. Jeneraal Taaddasaa Foundation fi mitika kan nu jedhee namni 100 jedhee dida akkas jechaan turre har'a namni hedduun 100 hanga yaadataan miliyoona jedhinitti namni way dubbate sodaa keeti achi mul'achuun qabdu. Maaliif hattuun gargaarsa guuruun qabdu bakka gargaarsaatti mul'achuun qabdu bakka kanaa kana silaa firraa eedee
gaaruma jechuumaa fi yaa gorsituun qabdu namuu sin gorsu nuti immoo si jaalanna si kabajna gorsa keenya kana sirriitti nu fudhu uliidhaaf bakka gargaarsa adda addaa foundation adda addaa waan ergitunuma ergi malee akka naannootti ati achitti yoo mul'achuu baatte yoo erguullee baatte achitti mul'achuu baatte galiin foundation saniif argamuu guddaa ta'a ati argamuudhaan kasaaraan guddaan dhufa namni kaatii niiraa sanirraa waa qoddattu seeti waa qusataa kasaaraa gamanaan hin fidinii innaa bakka akkasitti huliin argaminii sin jechuu si gorsuu barbaanna kabajamoo keenya yaa'u obbolummaadha wajjin jechaadha atuun fudhattu yaa'u feetee fudhatta feetee dhiistaa nuti sitti himnaa jechuudha kan kanarraa hafe akkumaan jee obboleeyyan kiyya amma booda wal agarra zaata akka ta'ee jira hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma akkumaan jee viidiyoon paartii 10 waraabame hundi qophaa'ee nyaachifamee taa'aa jira waa hunda yeroo takka ittiin dubbatan waa hunda yeroo takka ittiin himan duuti Haacaaluu akkam eenyuun akkamitti akka taate hunda waraabamee jira warri waan kana keessaa tapha qabu hundi maqaan isaa dhawamee jira waan takka yaadinaa viidiyoo waraabamee taa'aa jira so hin ba'a dhugaan hin ba'a arrumanuu haa baatuun hin taatu siyaasaan akkasii tursiisaa waa baasan amma immoo yoon an du'ellee wanni na keessa jiru akkan duune hunda viidiyoodhaan qopheessee ummata kiyyaaf bakka hundatti nyaachifadhee warra amanamoo bira taa'aa maqaa jirtuuf viidiyoon waa takka yaadinaa yoo amrii rabbii boruu na dhufte viidiyoon bakka feeterraa dhufte abbaan feetuu na ajjeesu ani irra kaayenne an ammoo ummata kiyyaaf wareega kafalurraa bakkuma fadhetti haala fadhe keessatti qabsoo fadhe keessatti ummata kiyyaaf dhaabbachuu fi ummata kiyyaaf dubbachuurraa if boodan deebu isin ummanni kiyya na cinaa dhaabbachuurraa if boodan deebina inshallah sagantaa biraatiin wal agarra